PSM Makassar akan melakoni laga berat melawan Malut United di pekan ke-15 Super League. Laga PSM Makassar versus Malut United akan digelar di Stadion B.J. Habibie Parepare Minggu 21 Desember 2025. Di sesi konferensi pers jelang laga Sabtu 20 Desember, pelatih PSM Makassar Thomas Truca menilai Malut United akan menjadi lawan terberat selama dirinya melatih skuad Cuko Eja, terutama melihat komposisi pemain yang dimiliki Laskar Kiraha. Hasil analisanya terhadap video pertandingan lawan menunjukkan kekuatan yang patut diwaspadai. Dia menyoroti bahwa Malut United dihuni oleh pemain-pemain berpengalaman yang pernah memperkuat tim papan atas Indonesia termasuk ex-PSM Makassar. Thomas mengungkapkan pertandingan besok kemungkinan besar akan jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan sebelumnya, terutama setelah melihat profil dan usia matang para pemain lawan. Pelatih asal Republik Ceko ini mengakui adanya tantangan dalam menjaga ritme permainan. Meskipun jeda kompetisi sempat digunakan untuk mengisi ulang energi pemain, Truca merasa waktu istirahat yang terlalu lama bisa menjadi bumerang. Thomas juga membeberkan pihaknya akan melakukan rotasi pemain dikarenakan absennya sejumlah pemain pilar akibat akumulasi kartu. Namun alih-alih merasa terbebani, dia justru menantang para pemain pelapis untuk membuktikan kualitas mereka di lapangan. Beberapa perubahan posisi telah disiapkan menyusul rotasi yang sebelumnya sukses dilakukan pada posisi pemain seperti posisi Daisuke Sakai dengan Lucas Diaz, kemudian posisi Muhammad Arfan dan Akbar Tanjung. Thomas menambahkan, kunci kemenangan di pertandingan besok adalah sikap atau attitude pemain. Menurutnya, taktik sehebat apapun tidak akan berjalan tanpa mentalitas yang tepat. Detan. Kemiuran. Kamera.
Kalau hujan tidak, tapi ini sudah mendung. Iya kan lo peta satu muka mulu. Mari Cil. Regularly, the way beginning out is better. It's you have your rhythm. So I believe for us was better to play. So we had good run, and now this break, okay, was good to recharge, maybe to have some time for team building, but I don't think it's advantage or disadvantage. So honestly, this week was not the best. Sometimes I can see players doing everything 100%, but sometimes we need to his game so far since I'm here. When I saw Malut, it's a very good team. Before I watched the video, I was thinking that it will be maybe more easier game, maybe because of the age of some players. But when I saw the games that they played, it's a very good team. I would say it's a mixture of Persid former players, of Makassar former players, and the players which are coming here to market themselves. They are here for a season, so they are still hungry, they are still motivated, they are organized, they know how to play, and they have the experience from this league. So I'm expecting a really tough game, and we need to really play our best in all departments of the field, and only with this attitude we can succeed. Yang buat mempunyai pemain-pemain yang berkualitas, dan tentunya besok akan menjadi pertandingan yang keras. Tapi kita dalam PSM kita sudah berlatih selama sekitar 2 minggu dan kita akan memberikan yang terbaik besok. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.